Church to is worship kuri bole laga jaga ase. Mung khuli kana pratana kuri bole laga jaga ase. Church is a place to worship God, not your drowsy bench to relax your physical rest. Aji manukha church te ahibo prathana kuribo gana kuribo pastor preaching suru kurile apni ghumai jabo pastor ki ko अपनी एको ना जाने हो जाए. Hey church goers, please wake up and listen to the gospel of Jesus Christ. Be a Christian, don't take it too lightly. Esor amar khan mon jani ase apni hosa pura church te ja se na manu sorte na kama bole ja se Sunday church te jabo Monday to Saturday manu ke chukai thake mutte mitha rakhe hoile bi monte bishi thenga haru action te thik opposite hoi jai so manu bi mon change kuri bolage repentance kuri bolage esorai ke na hosa pura tai ke bisas kuria kham khallu bole ase apni bi ja bole mona se na nai esor ho dai bhala se esor manu sob morom kure tai amar khan chari nai Aji manukha church te ahibo prathana kuribo gana kuribo pastor preaching suru kurile apni ghumai jabo pastor ki ko अपनी एको ना जाने हो जाए. Hey church goers, please wake up and listen to the gospel of Jesus Christ. Be a Christian, don't take it too lightly. Esor amar khan mon jani ase apni hosa pura church te ja se na manu sorte na kama bole ja se Sunday church te jabo Monday to Saturday manu ke chukai thake mutte mitha rakhe hoile bi monte bishi thenga haru action te thik opposite hoi jai so manu bi mon change kuri bolage repentance kuri bolage esorai ke na hosa pura tai ke bisas kuria kham khallu bole ase apni bi ja bole mona se na nai esor ho dai bhala se esor manu sob morom kure tai amar khan chari nai